Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis pencapaian pasukannya dalam operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Sabtu, 19 November 2022. Hingga kini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi militer khusus. Klaim pertama Rusia menyebut penerbangan operasional taktis dan militer pasukan misil dan artileri menghantam 9 pos komando Ukraina di wilayah pemukiman Kislovka, Ivanovka, Krakmalnoye, Berestovoye di wilayah Kharkiv, Serebryanka, Vodianoye di Republik Rakyat Donetsk, Stelmavoka di Republik Rakyat Luhan, Bezele Novaraisk dari wilayah Kherson, serta 86 unit artileri dalam posisi menembak tenaga kerja dan perlengkapan militer di 176 distrik. Di area pemukiman Avdiivka di Republik Rakyat Donetsk, radar kontra baterai AN/TPQ-50 buatan Amerika Serikat dihancurkan. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 10 kendaraan udara tak berawak musuh di arah pemukiman Kremenaya, Novokrasnoyanka, Republik Rakyat Luhansk, Novoretskoye, Maksimovka, Олегинка dan Vuhledar, Republik Rakyat Donetsk. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов Кременная, Новокраснянка Луганской Народной Республики, Новотроицкая, Максимовка, Ольгинка и Угледар Донецкой Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолета, 177 вертолетов, 2532 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6705 танков и других боевых бронированных машин, 897 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3599 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7273 единицы специальной военной автомобильной техники. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.